Sabırlık жетmez deyip Kuyarga tileseng nıktasın Aşkınıp yalgışma Yol koyma yalgışka Sabır et aslına tuktasın Aşkınıp yalgışma Yol koyma yalgışka Sabır et aslına tuktasın Ötler ul ballanır ballanır Jaylanır Yaşı kürenir ıfıkta Avralık gelgenden Olsalır indirge Allah'ın varlığın unutma Barına düzenleyip işine biklenmek gerekli Varsa da yakşıga, var da yaktıga Sınavlar sınavını sirekli Varsa da yakşıga, var da yaktıga Sınavlar sınavını sirekli Öter ul ballanır, ballanır, jaylanır Yaşı kürenir ıfıkta Avralık gelgenden Olsalır indirge Allah'ın varlığın unutma Öter ul ballanır, ballanır, jaylanır Yaşı kürenir ıfıkta Avralık gelgenden Olsalır indirge Allah'ın varlığın unutma Şekline ışanıp Koyşakta kış biter Torala ümitte Hel kalmay dünyasın kışarlık Koyşakta kış biter Torala ümitte Hel kalmay dünyasın kışarlık Üster ul ballanır ballanır jaylanır Yaşı kürenir ıfıkta Avralık gelgenden olsalır indirge Allah'ın varlığın unutma Öter ul ballanır ballanır jaylanır Yaşı kürenir ıfıkta Avralık gelgenden olsalır indirge Allah'ın varlığın unutma Sabırlık жетmez deyip Kuyarga tileseng nıktasın Aşkınıp yalgışma Yol koyma yalgışka Sabır et aslına tuktasın Aşkınıp yalgışma Yol koyma yalgışka Sabır et aslına tuktasın Öter ul ballanır ballanır jaylanır Yaşı kürenir ıfıkta Avralık gelgenden Olsalır indirge Allah'ın varlığın unutma Бонусная салям. Пока готовлюсь, залялям. Ну, уже готовлю давно. Батарейки забыл поменять на микрофоне. Экернеп кредер барса да. Привет, привет, салям этим турам барызга да, экернеп кредерулыз. Говорят, в это время прямой эфир там вроде идет. Путин нәрседе сөйлейділер. Короче, концертны қараңыз да, енді потом посмотрите Путина, послушайте. Информация ола берсе. О, bu xatты кіші болады ойламаған. Міне шулай решили на балконе. Решили демінде решил. Все дома проводят, я думаю, что-то ертең шықтым да. Барым, құяш, мотор еді, конечно. И
И Шума решил на балконе сделать. Но к вечеру, вы знаете, уже солнце ушло, на улице сильный ветер. Надеюсь, на балконы будут входить шагарлар. Барызга салям, кто привет передает. Нам жираттан көрмейм. Эдегис пока присоединяется. Я вообще очень даже редко выхожу в прямой эфир. Даже раз в год, наверное, был Андерсон Дехар. Я решил самоизоляцию провести вместе с вами. Вот где я живу. Тагын Кушатырман. Это наш микрорайон Чулпан. Карантин до 30 апреля. Ё, худай! Ужас. Да. Ну ладно. Значит, это еще не последний концерт будет Аллайверса. Тагын да концертлар иштарбыз. Это первый концерт онлайн. Да, оза хайырда булсын инде. Табыздан менә хәле. Әкренләп җыелалар. Я думаю, начнем перечень белән, а то многие уже ждут. Әле кемдәлер присоединяется, кемдәлер уже уходит, меняется. Башлык. Добрый вечер, Марсель. Привет, добрый вечер. Салям барызгада. Әле сөйләшербез тагы да, әкренләп. Я думаю, начнем. Я буду по ходу настраивать, потому что я не пел громко, народ не пугал. Хазар хочу сделать объявление. И начнем с первой песней. Я думаю, даже лучше давайте начнем с песней. Потом я сделаю объявление. И бірінші жер башысы келе всеми любимой песни, народная песня, халық жері. Bütün кішілер ярата деп ойлаймын, ол даже гимн нашего татарского, башкирского народа дейсен да была. И бұл жеріне, когда вот я сегодня концерт объявление сделал, меня написали, посвятите, пожалуйста, нам вот эту песню. Я как раз хотел начать с этой песни, так совпало инда. И посвящаю бұл жеріне всем, но особенно Шаранскому ЛПУ МГ, которые работают, шилер, бізге газ жеткерелер. Әйтегіз, башлық, татарская народная песня «Эх, алмағашлары». Sayri sağındıra başladı. Olma bittu tügere, şu tügere güçlerinde yaşlı dostlar bir gere. Olma ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri sağındıra başladı. Olma ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri sağındıra başladı. Eskiden kuşlarımız bir gelip şırlap doldururuz da fikir aldırmarız. Olma bulsa şunday bulsun, birsini bişke bulerli. Dostları bulsa şunday bulsun, sizini gişe bulerli. Olma ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri sağındıra başladı. Olma ağaçları, sayri sandı ağaçları, sayri sağındıra başladı. Putin de seslerinde. Ulan места не хватает, не видно как это. Пока никого не видно.
Sizning bilen şad menim köngüllerim Dağda şulay sizni bilen Gütseydi ömürlerim Alım ağaçları sayırı sandığı başları Sayırı 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 sağlandıra başları Alım ağaçları sayırı sandığı başları Sayırı 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 sağlandıra başları İnandır abi salim olsun elimde Cırlamıştım ya Allah bulsa şunday bulsun bir sene bişke bulerli Dostları bulsa şunday bulsun sizine geçelulerli Oğlum ağaçları sayırı sandığı ağaçları Sayırı 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 sağlandıra başları Oğlum ağaçları sayırı sandığı ağaçları Sayırı 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 sağlandıra başları Sağlandıra başları Oh, жалап кеттік, рахмет. Мен енді поприветствую біздің соседних домов, балкондардан кішілер шыға башлады. Добрый вечер, дорогие соседи, hürmetli Шолпан микрорайонында жашшы достарыбыз, көршілер. О, мына привет қойдылар, сәлем етелер, мәлімістен сәлем етелер, сверху привет передаю. Я сегодня решил сделать концерт в прямом эфире в Инстаграм и, конечно же, решил, чтобы все услышали, поэтому сделал на балконе. Кімдер үйде давайте шығығыз, киініп шығығыз, суық, балконға киініп шығып, біргелеп жырлашығыз, әзірек бейрам болсын. Наверное, уже телевизор всем надоел, столько фильмов пересмотрели, новости да одно и то же, бір шатлықлы хабар да yok. Әйдәгіз біргелеп жырлайбыз, көңіл ашабыз. Я сегодня инде исполню и свои песни, большинство своих песен инде спою. Ну и между ними будут народные песни. Менә безнең кайтып киләләр. Әйдәгез, әйдә кайтыгыз, концертка килегез. Вместе поем, да, әйдәгез, ял итәбез, күңел ачабыз, делать же нечего, өйдә генә утырабыз, давайте. Ну, икенче җырны, думаю, у всех мечта, погода әйбәтләнде, на рыбалку, наверное, все хотят, многие. Шуңа всеми любимая песня из моего репертуара «Балыкчы». Әйдәгез әле, бер балыкка барып кайтыйк әле. Поехали. Кояш батқандағы төтін кеші рәхәтләніп Яулар итіп ятқандағы суында балықшы Бармақ сала балықшы суында балықшы Бармақ сала балықшы Әнә ширтә дия менә қара дия Бармақты ясаны тұтып Бармақ белән балык тұтып Әй ұлтыра балықшы Су бойында балықшы Әй ұлтыра балықшы Су бойында балықшы Шабақ тұрса шұрттан бейіп кешке тартып шығардым деп су патшасын өзің дейі жерге йығып салдым дейі әй мақтана балықшы су бойында балықшы әй мақтана балықшы су бойында балықшы
kışkanalı ey uftana balıkçı su boyunda balıkçı ey uftana balıkçı su boyunda balıkçı ey uftana balıkçı ey uftana balıkçı ey uftana balıkçı su boyunda balıkçı. Bizden кто-то с работы идет, кенә кайталар, зрительләр күбәя, балконнарда кешеләр күбәя. Так, давайте ревер уберу. О, 30 апреля. О, пой да пой, яра Алла берса. До конца. Сказали, новости были, кемнәр балконда, кемнәр ишетмәгән. Карантин продлевают до 30 апреля, сказали вот только что. Путин әйткән вроде. Кеше җыярга ярамый бит. Тыңлыйлар, балконнан тыңлыйлар, бер дигән балконнан кешеләр тыңлый. В Инстаграме пишет, что кешеләр җыясың дип, юк, җыймыйм. Һәрберсе балконнан тыңлый. На улице җыелмыйлар, нормально все. Ну, эләгез әле, бер кызык кич тагын бер җырда булабыз, аннан инде поболтаем. Давайте бер туганнарны җырлыйк әле. Сезгә багышлап, из своего репертуара туганнар. Якыннарыгыз белән бергә булыгыз, бердәм булыгыз. Bu şiirlerini birge jingik, tuğanlarımız, tomashalarimız, aytganlarimiz şiirlenmesin. Biz bir tuğan, biz bit bir karınlan, gürlep yaşaygen tuğanlar. Ayırmasın bizni aşı yazmış, paplamasın yoldan dumanlar. Şayalaşıp bir gülüşü gelip, sandıraşlı güzel şeylerden. Uğramlardan bir jırlaşı buzip, karmon bilen işlerden. Şayalaşıp bir gülüşü gelip, sandıraşlı güzel şeylerden. Garmon bilen işlerde. Biz gelelim tuğanlarım için, hırmış uşaklar sürmesin. Rahmetlim yazmış karşısını da, oramızga jiller girmesin. Şayalaşar bir gülüşü gelip, sandıraşlı güzel şeylerden. Uğramlardan bir jırlaşımızı, garmon bilen işlerden. Bu самый простой вариант, колонки просто поставил. Колонкалар кубу, шәптәре. Балконда разнесет просто. Bu жыр туганнар жыры. Туганнар исеме жыр. Bu dünyada biz bir kulakına moyak bulup yaşat olayım. Şan tapmazsa hangi tarta bezini sağlaşıp güttüm olayım. Şayalaşıp bir gülüşü gelip, sandıraşlı güzel şeylerden. Uğramlardan bir jırlaşımızı, garmon bilen işlerden. Şayalaşıp bir gülüşü gelip, sandıraşlı güzel şeylerden. Uğramlardan bir jırlaşımızı, garmon bilen işlerden. Uğramlardan bir jırlaşımızı, garmon bilen işlerden. Garmon bilen işlerden. Түземлік берсін, Алла берса карантин ұзақламай бітер. Қорықмағыз, едегіз, кейінегі шығыз, на балкон, концерт слушаем.
Кемнер не выходят, заходите в Инстаграм, прямой эфирда бара. Менә безнең тәзәдән генә карыйлар кемнәрдер, балконнардан карыйлар. Но хәзер я хочу вот показать кемнәр безнең микрорайонны күргән юк, әйдәгез күрсәтим тагы да бер безнең шушындый зур стоянка. И то безнең говорят, места не хватает дип. Не везде такие стоянки есть. Күрсәтим әле безнең домнар монда. Якта беренче кеше күренә балконнарда. Но хәзер җырларны дәвам иттербез. Менә бу җырның исеме Туганнар иде. Да, кто-то мне писал здесь Туганнар җыры. Исеме сораганнар иде. Тегезак тугыш нитсенде тюльпаннар. Ох, тюльпаннар җырларым димәгән, но җырларым хорошо, җырларыбыз тюльпаннарында. Эзләп куермын. Знаем. Кемнәр тышка чыга, әйдәгез киенеп чыгыгыз, одевайтесь, чтобы не замерзнуть. Очень даже холодно. Мин уже иши башладым. Но ярый, здесь җылы су әзерләп куйган идем. Кемдер әйткән, колонка җүнрәк чыгый имерди. Колонкалар җүнрәкләре дә бар. Монсы җитә балконда и то нормально монда. Монда иштелә әйбәт. Тюльпаннар, Алла бер җырларыбыз хорошо. Настроение күтәрдең, ярар. Тагы да күтәребез Алла берсә җырлый. О, наконец-то йөзгә тулды. Яңа җырны, пожалуйста. Яңа җыр кайсы микән ул? Вот про что писали бы, я думаю, что за стул, и вот башка барыжит. Вот этот, хорошо, не буду свистеть больше, аны белән. Әйдәгез, присоединяемся. Хәзер җырларыбыз тюльпаннарында җырларыбыз, әле туганда җырладык. Ну, так, нәрсәдер әйтим дигән идем. Хөрмәтле дуслар, менә инде 30 апрельгә хәтлек сузганнарды, конечно, бик шатлыклы хәбәр түгел. Алла берсә тизрәк бетер дип ышанабыз. Надеюсь, до этого даже не дойдет. Ну, безнең менә әкренләп балкондагылар кирип китәләр, эшләр, шуңа күрә хәзер озакка сузмыйм, тагы да җырлыйм. Теге яңа җырлы җырламассызмы? Кайсы яңа җыр микән ул? Шул исемен языгыз, ярам кемнәр белә. Икәү бергә булганда булса, хәзер аны җырлыйм. Менә TMTV, аңладым, TMTV каналындагы хәзер шуны җырлыйм. Икәү бергә булганда менә кемнәр инде, кемнәрнең балалары белән, кемнәр тормыш иптәшләре белән, гаиләләре белән шулай өйләрдә яталар. Бер җан булыгыз, бер-берегезне яратып яшәгез. Сезгә барыгызга да багышлап, үземнең җырым әле каналларда менә хит-парадларда барган җыр икәү бергә булганда. Кемдер яңа кергән, барыгызга сәлам. Без концертны продолжаем. Так, хәзер. Все пошло. Икәү бергә булганда Дуслар, яңгыш не тот минус, хәзер тиз генә табам. Не тот включил. Так, хәзер. Хәзер монда гына иде ул. Гафу итегез. Кул ишеде. Мышка бля управляет тяжело уже. Таптам. Вот с гитарой и да все, поехали. Яшәү татлы, икәү бергә булганыда, кайгыларына җиңелрәк иңгә куйганыда, кайгыларына җиңелрәк иңгә куйганыда, гомер буе безгә бергә шулай барасы да барасы. Ömür boyu bizge birge şulay
tatlım anlaşıp yaşayamadı. Günler durma, güzel çalar, sen bulsan yine şehirde. Günler durma, güzel çalar, sen bulsan yine şehirde. Ömür boyu bizge birge şulay, barası da barasan. Karlar bolup bir şanlar, yanasına yanasın. Некоторые снимают, некоторые не снимают, пора хорошо. Turmuş matur, yeşil tatlı, məhəbbət sürülməsə. Canlı canlar taştırğan, qıllar dik üzülməsə. Canlı canlar taştırğan, qıllar dik üzülməsə. Ömür boyu bizge bir yaşulay, barası da barasan. Barlar bolup bir canlar, yanasına yanasın. Ömür boyu bizge bir yaşulay, barası da barasan. Barlar bolup bir canlar, yanasına yanasın. Barlar bolup bir canlar, yanasına yanasın. Bir şan bolup kalasın, iyi göberge barasın. Bir жан болып яшәргәсен барчагызга да барлы тормышта. Безнең урамда кешеләр күренә, әзрәк йөриләр. Тәрәзәләрдә әз. Ана өстә күреп чыкканнар. Привет, кемнәрне күрәм. Кого вижу, всем привет. Кемнәр ишетмәгән, решили сделать небольшой концерт. Выходить нельзя, поэтому из дому. Кемнең бинокль бар, можете бинокль карарга, можете в Инстаграм зайти смотреть, снимать, выкладывать. Так, безнең Инстаграм что-то пишут, хәзер укыйбыз. Ай, рәхмәт. Шараннан күп сәлам, барызга шараннарга баягы багышлап җырладык. Алмагачларга башлап җибәрдек. Ну, хәзер әзер тавыш ялтсын, а то сквозняк, хәзер, наверное, капюшон одену, здесь холодно. Давайте медленную композицию споем. Әйдәгез әле спокойную композицию. Кемнәрнең, у кого-то, может, пары где-то далеко на работе остались, да шуңа күрә сагынасыздыр. Аларга багышлап, сезгә багышлап, мәхәббәтегез сүнмәсен, сүрелмәсен, бер-берегезне сагынып яшәргәсен. Әгәр мине бик нык сагынсаң дип атала. Бу инде менә әле безнең шушы көннәрдә вафат булды. Безнең халкыбызның халык шагыйре Роберт Менолин шигыренә язылган җыр. Мин аны инде каеннарым белән спектаклендә аны башкара идем. Хәзер сезгә ишетәсе килә, кемнәр ишетмәгән, Зирекледән сәлам. Диск подари. Дисклар бетте, шул чыгартырга кирәк. То, что выпустили, закончилось. Так, әйдәгез җырлап алабыз. Алла без если сделаем хорошо, напишите. Так. Медленная композиция.